Guys, ake sikhulume ngale ndaba yokusebenza wedwa kini. Bese abantu bakini bangabi nandaba nkosiyami, bangaziphathi kahle, nawe futhi ugcina usungase umuntu omubi. I feel like kwesinye isikhathi mhlawumbe ngibonakala ngathi ngikhuluma kakhulu sekuthiwa wena uyathanda ukukhulumela ukudla, wena uyathanda nje ukukhuluma ngoba naku wena lekhaya usebenzayo. Like understand ukuthi noma ngithi bona ba-understand ukuthi ngisuke ngizame kangakanani ukuthi kube khona leyo nto leyo ekhaya, yabo. So isitori sami sikanje, indaba yami kanje, ngifuna ningitshele nani ukuthi mhlawumbe nginomona noma vele ngiyathanda ukukhuluma, mhlawumbe ngiyathanda ukukhulumela izinto noma ngikhulumela ukudla noma ngikhulumela ini. Guys, ekhaya ziyafa izinto, like angasi manje ngisebenzele emuva, yabo, ngase ngisebenzele emuva, ningabatsheli ekhaya lento. Ngathi ukuthi ngithenge manje ngifonele kuthiwa sekufika isitofu, sekufika isitofu, ngizama mhlawumbe ngithanda silebhayini, yabo, mina ngithanda amalebhayini, angiyithandi ikweleti silebhayini mhlawumbe leso sitofu leso. Ngithi ngiyagoduka sengiyafika lesitofu lesi sesiqhuqheke singathi sidala, ngathi uthola ukuthi bengithenga last month sesingcolile, awumazi ukuthi kwenziwani, awubazi ukuthi yini lephekwayo, isitofu nje sekukhona ibhathini elingacofeki. Sengiyafika kade ngithenga isitofu ukuthi kukhala nge-ayini, hayi ayini lakhe alisebenzi, thenga i-ayini njalo ngithenga lokhu. Uma ngifika sekukhona okunye ukufika, angazi ukubulawa yini. Hayi izingane, kade ngithenga ikhabethe, ngiyafika ikhabethe selixebuke, lixebukile, lineglasi elifile, awuwazi kuthiwa libulawe yini, kanjani, kwakunenyoni eyangena. Sengiyokhuluma ngithi guys, aninaki kodwa nani anivale ngani umnyango ukuthi mephuma uma nazi ukuthi kunenyoni. Lapho mina ngikazi ngibona inyoni engenayo endlini, ingena inyoni ibulala izinto. Izitsha uyafika kuthiwa izitsha azikho, ezinye zafa kanjani, isinye isahamba nosibanibani wayezocela ukudla, yimpunu uyafika sekuphakiwe-ke manje. Ngiyathenga, ngiyamangudukile, ngiyathenga, ngigoduke nazo izinto, ngibanike izinto, ngihlezi ngifika nezinto. Mina usengizitsha yonke into. Siyafika kufanele manje makudliwa silingane endlini, kwaphela iy'puni azikho, awazi ukuthi iy'puni idliwa yini. Phinde futhi ngithenge lezo y'puni. Mase ngibuye ukuthenga ney'puni, shothi iy'nkomishi-ke manje. Hayibo, angicela ngenzele ijuice, shothi iy'nkomishi. Angisayiphathi-ke eyokudla, ngisho ngingathenga ngithenge ini, hlezi akulast ukudla. Umazenzela khona ngelinye ilanga ngithi ngibuya, hayi ngigross ngoba imali vele ngiyafona ufaka imali yokuthi ufaka imali ye-anyanisi sekuphela amazambane, ufaka imali yamazambane sekuphela, ngifaka yonke ngithi velani ithenge isishebo sonke. Hayi sekuvele-ke manje kwasali isishebo, asinayo impuphu, thenge impuphu sekuvele kwaphela isishebo. Hayibo, angithi angikapheli but awungeke. Hayi I feel like abantu abasicabangeli guys, abantu esihlala, abantu basemakhaya abasicabangeli. Khona la ngathenga entawuni, ngathenga omathini obhontshisi, ngathenga nje izinto nje ukudla, lezinto ezimnandi ezifriji. Ngiyafika ekhaya ifriji li-empty, ngithi li-empty kanjani kaze ifriji kade ngisathi ukufaka imali yesishebo nezinto. Ngize ngisho ngithi le imali yezinto zefriji, ukuthi nje ngithenge izinto ezimnandi upholo nomarama nje izinto zefriji. Hayi akhona ukuthi usiphelile. Ngiyafika ekhaya phathi izinto asikhona abaningi, kodwa nje izinto kufanele izinto zibe la ko4. Fika ngifaka ifriji, kazi upholwane umngaka ulo mkhulu. Kwaphunywa nje ngiyafika upholwane usikiwe. Okay, akithi ningawusiki, kodwa indlela esenidla ngayo manje ngeke. Ungazi ukuthi umuntu athi nje ngibonwa yini ama-aphula usuku, ama-aphula. And akekho noyedwa ozothi udlile into. Ngathi mina no, ukuze sonke sibe right, abantu upholoni ayikhuluma indaba yapholoni. Upholoni singadla manje sithi breakfast, kusiwe ngize ngisho ngithi ngicela sidleni sonke ekuseni, shaye breakfast, wonke umuntu adla abe right. Ngizothi ngithi ngiyabusha kuphela ne-hour, mhlawumbe ngizifunela amanzi futhi. Hayibo, upholoni sumngaka, aphela ngosuku, upholoni sumngaka, upholoni aphela. Akekho noyedwa futhi ozovuma athi hayi mina gcina. Hayibo, ijuice ngathi indaba ye-drink ngiyayeka, i-drink vele-ke iwusuku. Ngisho ngaphatha omakhoka u3, sithelelane
phele kanjalo thola ukuthi khona kade ingakavulwa ngithi ngiyabona sengithi hayi bacane ngithele drink ngoba ngithi ngiyosithelela akusekho lutho hayi be drink yephi athi awunya hayi kade ngayitholanga ngaleso sikhathi ngabuye ngathela kanje isiphelile mangikhuluma ukuthi hayi ke seqalile indaba osofa usofa awazi ukuthi ayibo suyokhuluma ukuthi avuthali ukukhuluma khona okhazini wami lo omunye uyena oJoseph Hlathi athi nje yazini ngcono ubuye kungasithengile ukuthi uma ukuthi njalo uzokhuluma nje ngithi mina hawu hayi ngeke phela ngingazenza izinto ekhaya kodwa nenza ngathi manje nenza ngathi akubonakala ukuthi ngiyazama thanga kuthiwa hayi bese kufila amawindi ngidlithile nawo amawindi ngifake lo mina isikhathi siningi ngifake imali ukuthi uyafika ayibuka amawindi kanti enofaka ngani kuthiwa esiwafakile kwakunesivunguvungu somoya bengawavalanga amawindi afa le ndaba ngiqeda amandla shem ndaba ngiqeda amandla ngeleli langa ukhazi wami lokuyena kushuthi uyena uboss ubaphethe ekhaya ngixakeke mina ukuthi hayibo lo muntu lo hleze uyangena la uthatha u-anyanisi uthatha amafutha uyangani kuthiwa hayi phela waziphumile ikhishi lakhe sepheka yedwa ngithi hawu okay shuthi-ke uyazigrosela-ke kuthiwa hayi wathi ufuna upheka yedwa azigrosele ngokudla walekha akakhulumisa kodwa akakazi simbone buye esitolo nokudla ungena la endlini sometimes eza untshontsho umfice ebhizi lapha uyathatha izinto engathi khona umuntu omphoqola ukuthi akapheki ikhishi lakhe but why entshontsho ekuseni siyavuka thina sipheka ipharishi ngize ngithi masiqeda ukupheka ipharishi sidle nesinkwa ngoba abasuthi ipharishi nje abalipheki vele kuthiwa adliwe la ekhaya ipharishi mina uma ngikhona nje ngishaya ipharishi sifake irama sidle kuthiwa hayi adliwe la ekhaya ipharishi so-ke solidla-ke bese meningasuthi sidle isinkwa ayibo ngibuye namasi gazi u5 liter u5 liter ngithi ngiyabona ukuthumela ingane uyathumela-ke uma ngikhona ngangena ngeni lapha endlini uma ngikhona angigade ngize ngiphume mhlawumbe ngiyikwenye indlu noma kube yime ngena-ke uthi afike kushekile uphethe izinto uphethe ayibo athi yena akuthumela ingane ukuthi ayizongiphakela ipharishi ihanjwe namarama ngithi mina kade yini bekuthathwa amarama esiwangale kuleya ndlu woshukela yonke into izitsha zigcwele ngale yini le mkhuba walo wenzayo ngoba azibuyi lezi zinto lezi futhi ziyazaduka uthola ukuthi usuyadlula ngale ndlela ngoba asingeni phela afuna ukuthi singene usuyadlula kugcwele izitsha lapha phansi uma wakhuluma uyokuthuka akuthuka kukhombise ayeyibo akubizi ngawo wonke amagama futhi ngalelanga akathumela ingane-ke indaba yepharishi umphakela ingane abuye futhi athumela ingane isinkwa hayi isathi ingane-ke vele 4 slice abuye athumela ingane ukuthi azothatha umuntu 4 yena akasuthi 4 slice ngithi hawu khona umuntu wakwadla 8 slice u8 hayi ukuthi ngikhulumela u8 abuye futhi ibuye ingane ithi uthe ucela isinkwa niyeke mina ngingafuni hayi ngithi sithathe nkosi yami isinkwa hamba naso buye futhi ngidla incufeni phone ngithi ngiyabona nayo ingane iquququququ iyabuya la ithatha amasi thatha futhi esinye isinkwa esiphelele ngathi hayi uyaganga ufanele ukuthi phela wena udla 2 wezinkwa uwedwa ngathi hayi ngasinkwa sophuma-ke la asikho nje isikho sophuma asikho akathengisa ngezule kishilaka akathengisa kwabona yini lebethumela akathengisa-ke ngitshela ukuthi wafika ngodliwa ngelendlini wathi mangithi ngifuna amasi khona okhulumayo ngithi mina yebo ibini wathi bevele ngazi ukuthi uma ufika la ekhaya wena ufike uzenza into erich ufike uzenza ukuthi siswa ngawe wena umama wala ekhaya kubana kuwena osebenza ngathi cha nawe awucabangi nawe nje awusicabangi ngathi kufanele ukuthi phela wena u2 wezinkwa kube indaba endeke isixabanise leyo ndaba agcine sezokhipha umkhonto sekuyakhuzwa ngesingqayingqayi nami ngiyagoroza nayo ngithi uphathele mina umkhonto ngavele ngathi mina ngalibhudami nengokuthi mina awungibulale manje mase ubheka ukuthi nizodlana la mazi lo wafunayo ubheka ukuthi uzowathola mase ungibulele wagcwala wathi sengiyabaleka phela manje sengigijimisa nabo bayamjaha bayambamba hayibo hayi ayikho nje into etheni bengifuna ukisho uDisemba bengifuna ukusho nje ukuthi hayi siyami isibona nje singagoduki hayi kuningi uthi uyasebenza uyafika kimi hlezi ufaka imali kwakuthenga ukuthi kodwa akho lutho omata bayaguga ngazi ngathi mina vele spendeni-ke manje spendeni la phansi ngeke sikhiphe imata sifake usamende lento yokupenda lento polish uyafika upolish njalo hlezi ngifake imali polish uyafika wathi kade kwagcina upolish sekuneyigodi-ke manje ngikwazi ukuthi indlu izibe neyigodi bekwenzakaleni iy'godi izani indlu iplasteliwe hayi ubani wayithi ugxoka umuthi wokuchatha kanjani njani kwase yo
Hello Mzansi, welcome to Mkosi waseMzansi. When I was listening to the story Silent Mbatane, honestly speaking, I was just asking myself ukuthi Gele awuyekeli ngani? Gele awubayekeli ngani babone ukuthi kusafara kanjani, babone ukuthi kungabi nekudla kunani, because wow, like I'm even shocked. Yati it's true mabathi umuntu indola ngayithengi nalangayisebenteli uyayimosha ayinakaboni ukuthi ibaluleke ngakanani ngokuthi uyonke, because this is so sad. Nkosi yami uqiniselo losesimakade usebentele emuva uphanzele emuva like literally, because what each and every time aqoqa ukuthi lokhu bakwentani lokhu, I'm just like what Gela, what? Hey boo, I'll comment it down on the comment section ukuthi oniqabangani ngalokhu lokuqedwa ukukhulunywa ngilosesi nawe sidohlangana kulenye lensha ledake video. This is the end of my video. I am signing out. Goodbye.